Dipu Joy Singh Doloi Auditorium Hall along Kiching Sing Ding HSDC Conference Padupon Bomlo. Bogojan Rusenson Singh Tia Kumlin along Bogojan AJY CP Karbing long Aro Tumpen Kachikimo. Thesojur LP School long Human Rights Day 2017 Awareness Camp Kepadopon. Cardom, God News 7 Alberta Thamang Nili, Thare Chesong Tero, Number Tang Tonpen, Arjata. Dipu Joy Singh Doloi Tirang Auditorium Hall along Matijong Nipai Cap Lapen Crazy Arni, Ninia Parman Matijong Nipai Cap Arni, Anerlo Porpai Crani Rachitema Porma Lompen Kiching Siang Ding, HSDC Conference Pangching, Pontang Lupusi God News along Birta, Nangle. Kiching Siang Ding HSDC Conference Dipu Joy Singh Doloi Tirang Auditorium Hall along Pangching Pon Bomlo. Kiching Siarni Matijong Nipai Cap Arni along Minister Barim Holiram Terang Hinpen Songke Pangtang Jia Putak Lamte Jaipon. Laso hem piarno kedo weata isi afford itu tour taxi ngasam hinpen cikimono na HSDC song koson si Pangtang nang Jima lapen nona kai ke apranga son kalilopu henhui lamte kachitong dun asongja tumapan thanpa jermi ponlo amparta jaimeka ting pen keching siarni krungsaya maita padopon lo pusi birta long. Bogojan CCI adung Samson Singh Tia Kumlin along AJY CP Bogojan Anchulik Committee atum pen Matijong Nipai Cap Arni ada Porpai Kresia Porpen Sohit Divas Kapimanpon. Sohit Divas asai ke padopon ng AJY CP amai po G2 po konbensi aluhi ke pachini lapen lam theta jaipon. Labang sojay beglong kidam tanga ningkan Bangladeshi andolon hot kiti cheng bang paruner kebra bang po kebra po muni datum kiti dun pen Matijong Nipai Cap Arni kachikimo pon. Kachikimo pon along Karbi Lamet amai Bidisar Baremingti Ratsai Klembang and Beswar Chetia Narendranath Hazarika Asukar Binglong Aro Akonchen Bang Tridip Bora Bogojan Press Club Amaipu Prokats Gogoi KSA Bidisar Laichening Leng AISA Maipu Anthony Kathara Tumpen Chinglok Pinang Ankiti Giding Atum Chitong Dunsi Mayardi Bidun. Dipu Lamding Kachilenga toward kilometer po an kahilo Thesojur LP School along Matijong Nipai Cap Arni Human Rights Day 2017 Awareness Camp Kepiman Pon. Thesojur LP School along Karbi Youth Organization lapen United Lumbajong Development Committee atumpen patirpi pon si Awareness Camp Kepedopon. Awareness Camp Kepedopon along Aluhiaman pen Dipu Judicial Court Advocate Robinson Hanse SGB Thesojur Prabhat Chandro Terang Head singer rong pen rong asar long tiso tum chetong dun. Human right ati ilitum kacendang ni ilitum aron ilitum kacilong pani aron pipisi do maalang li ilitum kahai lang than pangkang kalo. Lapen tiso ajura hawar pen pinang abang po tum chetong dun si Mayardi Bidun. Human rights aputak aluhiaman ben kachetong dun advocate Robinson Hansepen RD do klong alam the pachini pon. Amparta KYO akong chunbang sim teron lapen SGB Prabhat Chandro terang atumpen sitame human rights aputak kachetong dun arada tumapan than pachini pon pado. Nili constituency ke parlo ang Sanglangkhat picnic spot ke kim kerang kepatang si Matijong Nipai Sir Keparni Arni Tili Hinia Porpen Karbing Autonomous Council CEM tuliram rong hangari deng pen ingpu pon lopusi perang kepen birta nang pale. Sanglangkhat picnic spot along Nilip constituency arlo kedo aradatum kejoy kelang aradatum aphan kejoy kewang ahut kesang adim lapen kangni adim aparman si selam ponlo lapen labangso adim kasalam pan lak kep atangka pensi selam pon lupusi CM tuliram rong hang pen ningje laso opi kilometer ke thom sose aja kiring chokihola HS school pen ND block on Karbi Anglong Autonomous Council Annual Action Plan 2017-18 along pensi ka kuti hinira lak kep anatangka pensi towar selam pon po lapen chiklo jonthom angbong patang nangji pusi contractor Bimal rong piaphan hukum pipon Karbi Anglong Autonomous Council or Karjawai Hodeso Jogose Hingi
আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এই আঁচনিটো ধৰা হৈছে ৰূপধৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি এটা আঁচনি হ'ল 8 crore টকা স্পেচিয়েল পেকেজ হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু এটা আঁচনি আছে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল পেকেজ 50 lakhs অপেন ষ্টেজ আৰু ফিল্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ দেওপানী সমষ্টিত এই দেওপানী সমষ্টিত তিনিটা আঁচনি আমি আধালা স্থাপন কৰিছোঁ আমি টোটেল আঁচনি তাতে 18 কোটি ৰাস্তাৰ কাৰণে 18 কোটিটো 17 crore নীলিপ কনষ্টিটুৱেঞ্চি সমষ্টিত 2 কোটি 10 লাখৰ আঁচনি ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বহুতো আঁচনি আছে আজি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে প্ৰায় 1000 crore মান ৰাস্তাতে PMJSY পৰা আৰম্ভ কৰি MOSৰ পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্লেনৰ বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টোটেল 1000 crore মান যাতায়াতৰ কাৰণে পুঁজি ধৰা হৈছে Dipu Town Police Station and Dipu Manja Kacheleng Atwar P Matijong ni Pai Cape Arni Ada Porpai Gracia Pormalom Harlong Kero Attract Electricity Board ang Den Tawarpen ang Tan Pasui Phi Dipu Electricity Board ang Den Ihum Harlong Kero Attract ES03F 0935 Atwar Pipen ang Tan Pasui Phi Memen Tawar Pipen ang Tan Kisui Phi Rajok Tawara Dum Aprangpen Kepasang Ko Attract Anong Along Patongdam Berlo Kopay kemi ke pasang ko attract along munit avidet lesilo. Lapen ke patong dam vek attract ke parting a bank lapen. Kachirap tut arisang hotum kopay kemi pen areng hu so selang. Track ke parting a bank kelang dun pronga rada tum areng hu paso dak napu. Amat kat pin pusi birta long dun. Pini Kat News 7 birta bang kelapan si Kangton Poniglo lai pom the Kat News channel do meet help me korang tu.